Shining Wings Garudamon. Let's go. Oh, udah bertiga nih guys. So princess, where should we know? We go. We can meet it, princess. I was joking. Akhirnya ketemu juga. Have you seen Sora? No, we haven't been able to find her. Ah, gak nge-lag. Where do you see her? Iya, dia tuh sebenarnya ada di setiap perjalanan kalian tahu. Kenapa lu pada nggak sadar sih? Anjir, suara aku mah lucu banget ya. We have to find her in the place first. Oh shit. Ntar, ini kita bisa ganti guys. Bisa kok. Patamon 25. Wah, Patamon butuh banget sih guys. Sama Patamon bis. Wah, Patamon sih butuh banget nih. Bentar guys. Jangan Yamato juga. Apa sih? Ini aja nih kita ganti. Ini butuh buat Patamon. Sekalian aja 2 ya sama ini ya. Salah. Gomamon nama Tentomon. Let's go. Grinding dulu gak sih guys? Wah, itu kemana guys? Oh, ini balik ke map toh. Ya udah, grinding aja berarti. Wah, ini harus berubah sih. Ah, ini nggak bisa berubah, lupa gua. Yang gue kasih fast growth ya apa sih guys? Patamon ya? Patamon ya kayaknya. Masih level 21 pak, kasihan anjir. Patamon apa siapa ya? Gue lupa lagi guys. Oh, Patamon. Kalian grinding tipis-tipis kali ya. Kasihlah berubah dikit ya kan. Metal Greymon. Kayaknya dipukul aja deh, sakit. Lu gue kasih Thousand Wing. Gak ada rasanya bos. Atlur apa Kabu ya? Atlur nih sekalian. Wah. Gak ada rasanya bos. Gak ada rasanya, lu mau ngapain? Ini lagi gak ada rasanya. Kita carry ya, Patamon. Naik level aja ya. Dua-dua sendiri, kesian coy.
Ya Flaymon nih. Oh dibantu sama Berdramon. Isora. Sembari grinding ya, kita lawan guys. Dua lagi anjir. Gua ngetahuin aja ya Atlur ya. Gua ngetahuin aja deh. Sian anjir. Rubah lu. Pukul aja gak sih guys? Pukul aja deh. Mampus anger gua naik bos. Kasihlah Thousand Wing. Wah naik nih attack gua. Lu mau ngerasain pedihnya? Mampus 1000 sendiri gue. Mampus lu ya. 5000 bos. Ayo cepat naik ya kamu ya, supaya kamu jadi lebih kuat nak. Sini maju kamu. Video ini akan sedikit jadi lebih lama ya guys, karena ya you know what I'm saying lah ya. Gue mau grinding. Salah lagi bro. Ya boros dong anjir. Salah guys. Lu ngetahuin aja dah 0 SP. Lah. Oh kena 3-3-nya deh. Ini kudu dibantai sih yang ini guys. Bahaya. Wah mati. Wah cupu ternyata mereka. Mana Sora? I'm coming Sora. Wah ada 3 nih. Bantai dulu gak sih? Metal Greymon. Kasih heal deh. Lu nge-heal aja deh. Kok item sih bro? Nih
Atlur, langsung berubah jadi Atlur aja lah. Ngetonnya lu. Tugas lu cuman ngesok aja ya. Gak ngesok aja. Tunggu 2 kali naik dia guys, baru kita apa namanya, kita lepas baru. Naik dong. Wah, mati Anda ya. Gana deh bro. Dino gana deh. Kasih apa ya? Mega Blaster aja kali ya. Wah, 3000 sendiri loh. Lagi naik guys. Ayo semangat. Kita habisin musuh-musuh di sini ya. Masih 1000 cok. Tugas lu ngeton aja ya. Udah sakit tapi dia guys. Ayo dong, naik dong. Tinggal satu lagi ya, gue bantai dulu deh. Sini nggak ada apa-apa di sini, ada gak? Aduh, ini jalan lagi guys ya. Sini aja dah. Bantai aja gak sih? Bantai aja deh. Naik level dong. Wah, growth-nya lemah banget ya guys, growth-nya. Lu jalannya. Mate kure Sora. Sora ke bawah ya. Cuman gue mau ke kanan dulu. Apa lu? Oh ada 2. Oke. Sinilah maju lu. Will scratch. Sakit lu dia, sumpah. Aduh, ngincar ke dia lagi. Sakit guys. Mati, please. Mau combo anjir. Ayo cepet naik lo ya. Wah ada 3 nih. Aduh, poison jelek banget. Lu nge-heal dulu deh semuanya.
Atlur Kabuterino. Langsung aja kali ya, Will Scratch. Gak mati lagi bos. Mati tapi. Mati sama Gremon aja. Hidra naik, ngapain? Udah pada mati bro. Yuk. Kita harus cari bolongan itu tuh, lubang-lubang. Belum itu ya lawan dulu lah. Wah, 2 lagi anjir. Masa cepetan Tentomon daripada Agumon guys? Ngeton dulu deh, gratis ini ngeton ya. Heal plus aja dah. Dibakar gua, gila. Bantai dulu nih. Ngeton lagi lah lu, baru sekali naik. Bantai dia. Ngandelin bonding combo ya. Buset, sakit juga ya. Ngeton kali ya. Naik dong. Gak naik-naik. Sial. Ngeton dong. Gak ada ngeton-ngetonnya, gue liat-liat. Aduh, kelamaan guys. Udah lah, pukul aja lah. Mati kan? Kelamaan soalnya, gak mati-mati. Dikit lagi naik level ya. Nah, ketemu lagi. Harus masuk dulu. Mau lari. Kenapa sih dia lari ya? Aneh gua. Cewek Gemini kayak ini. Have a meaning. For example, Taichi has the crest of courage, crest of friendship. Iya. Crest of hope. Koshiro, ya knowledge. Kejujuran. Purity. And I have the crest of love. Jangan bilang dia minder anjir. Karena crestnya of love. Crest of love. Sitio Sora. Dia belum berdamai sama dirinya coy.
You're always worrying about us. I don't care about everyone. You don't know what I'm really like. I'm sorry. What's wrong? My crush will never glow because I don't have any love. Masa iya? What do you mean you don't have any love? Just because of that my crush will. Dia ngomong percaya sama Pico de Pimon ya, padahal dia tahu Pico de Pimon bohong. Pico de Pimon was just lying. When I was on the girls' soccer team, I was injured, but no matter how much I asked, my mother wouldn't let me go to an important match. She only sees me as the daughter of a flower arrangement school head. A school head? School head tuh ini ya, kepala sekolah ya? A hereditary teacher of flower arrangement. So if I grew up without love, I can't do anything about that. But even if that's true, you can just believing everything because they say. Nangis dia. What I'm supposed to do at a time like this? If she wants to cry, let her cry. Benar, temenin aja bro. Gak usah sosokan ini ngasih solusi. Gila. More than Taichi anyway. You were secretly helping me. Weren't you? Sina Pico de Pimo was up to something, so she decided to help you in secret. I didn't know. I like having you around, Sora. Don't leave us anymore. I don't want my fame. I mean, I don't want everyone to split up. Wah gila, dalam banget nih. Okay, I understand. Things have calmed down a bit. Aduh, mulai dengan pernyataan dan pertanyaan. Salah. Sure of it. Haha, it's worth for you to say things like I'm sure of it. My intuition always right on the mark, you know? I get the feeling your crush will glow too. Me too. Thanks guys. Gitu yang bener. Wah jangan-jangan gue gak ngerti wanita lagi. So it's been deep into over there. Yeah, she's dealing with a lot of stuff. Sora will cheer up. Yeah, she's just a bit tired. Thanks you kan. Thank you for earlier Takeru. What do you mean? For confessing Sora. Your word cheered her up, Takeru. Yeah, I think so too. You just said what I was thinking. That's good. Naik dong, masa yang gak naik? Wah, kena tuh. I protect Sora. What's going on? Wih, apa nih? Wah, datang sih ini Famdemon ya. Atau Miotismon. Dia kan ultimate ya. Harusnya bisa lah ya dilawan. Chosen children. He's Lord Famdemon.
Your journey ends here. Apa nih pada berubah? Ya nggak bisa berubah. Have to go. I'm the only one left. You cannot in that state. Masih ragu aja. Sama aja lu kayak mak lu kan, Sora nggak boleh juga. Piomon kayak lu. Ya kan, bener kan? It was putting me before everything else. Oh sedih gitu. Wah gila kalah. Berubah lagi ya. What's this like? Let's go berubah. Here we go. Tenone. Padramo. Stosika. Anjir keren banget. Kenapa dia lemah ya jatuhnya ya? Masa ini keren tau menurut gua. Iya, udah sejam. I know that lah. Let's go. I can feel the depth of Sora's love. Yeah. The quest of love just had to activate at the worst possible time. It will protect Sora. You look so cool, Piomon. Wah, lawan Miotismon beneran nih. Wah, anjir beneran, Cok. Tapi kan kalau di anime kan kalah ya. Nggak tahu ya ini menang apa kalah. Kaiser Nail. Wah, nggak ada rasanya, Bos. Gak ada rasanya nih, Bos. Wih, sakit loh dia. 20 guys. Sacred Flames. Sakit loh. Ini physical attack dia nggak sakit loh. Counter kali, Bos. Wah, dia lemah banget ya. Cuma 800 anjir. Wih, sakit loh dia. Ini doang nih. Counter kali, Bos. Sora, tahan Sora. Jangan deh, lo aja yang nge-heal. Sakitan Sora soalnya di tipe musuh ini. Matinya sama dia yang paling lemah. Naik semua nih. Let's go. Continuous attack. A random target 2 times. Oke. Kalah lu di sini. Si Miotismonnya.
Kalau di animenya, kalah si ini anak-anak terpilihnya. Si Beard Drummond berubah tuh buat kayak ngasih serangan buat pengalih perhatian, habis itu pada cabut gitu loh. I want Sora love. Goblok Taichi. You idiot Taichi, you can just say that. Your face is red. Lah kenapa dia yang merah mukanya? I give you my love. Wah gue sih mau. Cuman jangan manja ya. These are three not seriously. Iya. What do you want this time? I got good news and bad news. Which do you want to hear? We're going to be disappointed anyway, so let's hear the good news. A comrade for you. A comrade? You mean a chosen child? Oh ada 8 tuh dikasih tahu ya di sini. You can fix the distortion in this world unless all 8 of you are together. The distortion will affect your world as well. Understand? Nyari dong. Satu lagi anak. I wonder what kind of person they are. So, where are they? What's their name? As for their name, I don't know. Kasih tahu tapi nggak tahu gimana sih. But I do know where they are. They're in Japan. Di Jepang. Ah, udah pada bisa nebak kan lu? Kalau yang belum pada nonton animenya. Coba lu tonton dah video-video sebelumnya. Siapa tuh kira-kira? Oh, gue udah tahu sebenarnya. Karena gue udah nonton anime ya. You know about what I just said, and he's heading to Japan to reach them first, stressing an army so that he can find and kill the child. There should be a gate leading to Japan in Famdemon Castle. Wah, gua inget nih Famdemon Castle bikin pusing guys. Please plan and protect your comrade